Nadu nyopeu armetar palat siteng madan. Kawang sendon u arda guler ya ke gol. Kaba itnat pha. Nakabenta ke Real Madrid. Kaba ula ru banyo ya ke Puskas awan. Syat kemen ke Arsenal. Padon jingkermen banyo ra. Ia ke title jong ke Premier League. Jauh hislio ke Man City. Bat ke Chelsea. Kat baka Al Nassr ke dang yipteng. Ban bat hak kerdan ke Banengkong. Hak mi ikhen point jong ke Saudi Pro League. Daka baka ban smash hadu Sunderland cool. Ia ke Al Khalij. Hak ba ujau Felix uyo ban kerwit ar gol marway. Hak ne ke jing yelekai. Bat menta ke Al Nassr kadang ban tam point tang lai point ia ke Al Hilal. Kat bah bangi pai pat nakaliang jong ke jing yelekai La Liga. Hapedeng ke Real Madrid persya ia ke Elche. Ke Real Madrid kelala shisha ban job kuput ia ke Elche lengbas sau luwai gol kibalio ban tep dau Rodiger ke wei Valverde Huizen bat ke wei na ke gol nau Arda Güler ke ba itnat bha namar ia ke te ke gol ulala ban tep adu nyopu armutar ke jingjinga sha ke gol ke ba pelat syabar ke jekas ntar ke ba kane ke gol ke don ke jingkermen yu ban yo ia ke Puskas awan te lengba kene ke jing job na ke Real Madrid kadang don ke jing im ban yakun na ke benta ke title race ha ke La Liga apedeng ke Madrid bat ke Barcelona aka ba menta ke Barca kadang tam si point ia ke Real Madrid ha ke mit king point bat sak ke we ke jing lekai hak ti jongka kat ba habangi pai pat na ki jing lekai jong ke Premier League syak pen kendit ke Man City da ke ba syak pen kut haga jing kai kaba pelongi ka ban drop R point bat yesa marshi point bat ka West Ham kumta daga nega jing kai jong ka Man City syat kemen ka Arsenal balak ru ban Korea ka nam job namar menta ka don ka jing kermen ban yora ye ka title ha ka Premier League namar menta ka Arsenal da ka balak ban pelim ya ka Everton Arlen not cool lengba ke gol na way na ukna ubakan rusnem bat ujoy keres ka Arsenal menta ke lala aban tam hadu kendai point hakami ikin point jong ke Premier League bat pelim ke Newcastle ya ke Chelsea lengba way la not cool